الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسببا موصلا إلى الرضوان والجنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق تفضلا منه ومنه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه، ولا تستكثروا خيرا فعلتموه، وتعصوا برسولكم صلى الله عليه وسلم، فقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادة، وكان يكثر فيه الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يغصه من العبادات بما لا يغص به غيره. جودوا بأموالكم في شهر الجود. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. يتي الله سبحانه وتعالى ono Allah mo tawi himo hana yettede e yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo tawi o waɗi ngol ɗo howrugol ko heeday ɗum neɗɗo howruɗo on hakkunde makko e yiite, ko sabu e sabuuji yottinayɗi neɗɗo faade e wela e Allah subhanahu wa ta'ala naɓa mo ha o naata aljanna. seedo ala reweteɗo e gonga si wona Allah. kala ko neɗɗo rewi ko wona Allah ko mere, ko o gooto ka tagugol e ka jeygol e ka toppitagol e ka handugol e rewede. ɗo seedo oɗo nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, o ko jiyaɗo makko wona ka fidiɗo makko, ko nulaɗo makko mo suɓi o nuli e meɗen, o yamiri e yen jokkumo, o farli e hoore meɗen ɗoftagol mo, o yamiri e yen juule dow makko, o harminani en lundagol mo kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam.
oɗo nelaɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala nuniri peewal e diina goonga o waɗiri ɗum moƴƴere makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dokkal makko wona goɗɗo jeeji mo wona goɗɗo farli ɗum e hoore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko tawde himo yiɗi malnugol tagore nden himo yurme ko o tagi kon o suɓi Muhammadu o nuli toro Allah subhanahu wa ta'ala yo juulo e nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ha dalngal daro hule Allah jiyaɓe Allah si wi'ama yo neɗɗo horuɗo hul Allah wona yawangol mo wona dullangol mo ko ɗaɓɓirgol mo yo duumo nde tawno neɗɗo si hulata Allah o accata ñaamugol makko o acca yargol makko hara o aynaka ko waawi bani adama on ha tawa kanko tunka suudu makko o ñaamata o yarata e hille o suusata wadde ɗum kadi o aynaka ko waawi waɗinde ɗum neɗɗo wokko kulol Allah subhanahu wa ta'ala jonno ngol ɗo kulol Allah no haani tabitude e maɗa ngol lutta e nokkueli ɗin fof e sa'eji ɗin fof harana e suumayi tun jarnemo kanko subhanahu wa ta'ala e hoore nemaji makko ɗin Allah subhanahu wa ta'ala himo nemimma an oɗo neɗɗo hay siko ko waɗuma kon tun ko a ɓiɗɗo adama wona a kulli ɗum ɗo tuyoni nema ɓaawo ɗum o waɗima hiɗa yiya hiɗa nana hiɗa wowla si ɗiɗo tatino e junngo maɗa hara teddungal ngal fof hiɗa jogii moƴƴere nde fof no kama sabu ko siɗa mari ɗiɗo si mara faaleji si a mara ɗiɗo haray hunde ala ko faalaɗa si wona kanji haray wata neɗɗo ɗuɗɗi moƴƴere nde o waɗi wata hode ko wonɗa e juulude wata hode ko wonɗa e horude wata hode kala moƴƴere nde waɗɗa andu moƴƴere maɗa nden eɓɓandirtake moƴƴere Allah nde ko Allah moƴƴi e maɗa kon o waɗanma kon e ko o yamirma ya waɗu kon peesindirtake ko kanko woni moƴƴuɗo e ma on an a holle woni jiyankako ñantine nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on mo tawi hay e goto tippata aljanna si wona si ñantinimo kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sa muɓi karamokoɓe aduna on fuu a iwtiri ɓaawo maɓɓe tawi wona ɓaawo nelaɗo iwruɗon ko mere wonɗon e yaade muɗum ñantine nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeyano e jikkuji maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama wongol dokko no jeyano e sa'iji ɗi kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓurayno heewde okkude e muɗum e nder nduɗo lewru suumaye oɗo karama kojo imam ibnul qayyim rahimahullah neɗɗo mo tawata kala darotoɗo hande kali kammuɗo o wowla fi Allah subhanahu wa ta'ala filloto konngol makko si tawi onti ko gonga faala wowlude en tono Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah naademo ko nder yurmede makko o wi kanko oɗo ceerno imam ibnul qayyim rahimahullah no jeeya e sunna nelaɗo on bimana peewal maɓɓe ngal e nder nduɗo lewru suumaye hebbingol noneji dewe nde tawno wonkikin kanki ki jaɓata hunde wotere ka ñandu ka ɓornagol e piiji heddiɗɗin fuu ko wona noon kadi ka dewal ki jaɓata hunde wotere ko ya a waɗu dewe no Allah subhanahu wa ta'ala waɗiri noon dewe ɗe noneji sertuɗi wonkikin kadi ko ya sanzanki sina kon ko tawata fewno ɗon sanzataki e nder ñallal ma korkal ngal nde tawata korka kan sanzata ko ɗum ɗon ko kañum tun kono dewe heddiɗen ko wona howrugol ngol sa ƴetti ɗum ɗo seeɗa a ronki koye ƴettu ɗum ɗa sa ronki ɗum ɗo ƴetta ɗum ɗa mana sa jangi alqur'ana seeɗa a tawi ronki ɗum ɗon a fuɗɗi ŋaɓude sundulla jooɗo subbo hinoɗa sintira hamdinoɗa haa kaki ronki ɗum ɗo wo kadi sikki ronki ɗum ɗon ƴettu goɗɗum ngo kadi noneji dewe ɗin no ɗuuɗi
nela sallallahu alayhi wa sallam be wonno hibe hebbinayno noneji dewe e der ndudo lewru suumaye fi ha harabe wonta e sa'i wo sa'i harabe ala rewde Allah subhanahu wa ta'ala hibe hebbinayno e der ndudo lewru ittugol sadaka moƴƴagol e yimbe ben jangugol alquran juulugol e jantagol Allah e argol duumo ka der juulirde hayso ko minti capantati bete tawa wana yo neddo wonu ado suumaye sa ari ka juulirde hida hawji ka suumaye o ka sa hewdi ka juulirde hawji hay sunanu rawatibu a hebata a suumaye do tigi hoore mum si tawi hay fewndo do a hebata sunanu rawatib a juulata fana wakkiloɗa tabitude ha heɓa darɗe ɗiɗi a juulata fututo wakkiloɗa tabitude ha heɓa darɗe ɗiɗi ande woni wo hiɗa hawji Allah tawane ka wonɗa hawji ha ton ka moƴƴere ma woni sinan no hulɓinanima nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe hertinanayno nduɗo lewru immorde e dewe koɓe hertinanta lebbi heddiɗi ɗiya ko ɗum waɗi haray neɗɗo julɗo on no haani ñentinde nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe rerɗini en e ittugol sadaka e nder nduɗo lewru suumaye ɓe humpiti en nafooreji ko woni e muɗum kon nde tawno bani adama no Allah tagirimo noon sa wi'imo waɗu hunde kaari o lantama fi on ɗum bani adama jaɓata gollugol tun sa wi accu o lantama somi acci kon ɗum watta sa wi'imo waɗu o lantama ko fi honɗum mi waɗanta ɗiɗo ɗi no jokkodiri e makko ko ɗum waɗi da'iman subhanahu wa ta'ala ndehimo haɗa o adday kamba ko ɗum waɗi da'iman ndehimo yamira o rerɗina o adday ko fi honɗum gollanta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde wonno koɓe dokko e nder nduɗo lewru hiɓe yiɗi yo mofte ɗe rertimɓe ñentimɓe e muɗum ɓe rerɗini e ɗum ɗo ɓe holli nafoore moolanade ko woni e okkugol ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo huntini neɗɗo hooruɗo o heɓay baraji wana ko hooruɗo on heɓi kon e nder ñallal muɗum ngal jon noon ndaaru hoore ma moƴƴa ka fajiri feeri ha nange muta tampere ko marɗa kon ɗon ka ko soñjay ma kon reedu ma ko ɓoylata kon gastiri ko wonɗa wullitade kon ɗum ɗo fof rewa e hoore neɗɗo tawa a ƴetta piwum kum heewa jonna neɗɗo o ñaama heɓa hono ko on ɗon heɓi kon ko wawma jonnude ngal gerwa ko hon ɗum ko sadaka idan ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hoore noon ko heɓata hono joddi makko ndin o yitata joddi makko ndin hay hunde wata o wuddu kanko kadi o inna awa ɓay o heɓay hono komi heɓi ko kanko o tampali min mi tampi mi wakkilaki ɗum ɗon idan ko yo andu kanko horuɗo on si o huntori ko an adduɗa jonnuɗamo kon o yitata baraji makko ɗin hay fus wata o añane moƴƴere nden idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓanginani en ɗum ɗo ko tawata goto men kala no hani taskade fi honɗum Allah subhanahu wa ta'ala no wi'ema an ya a weele o yoɓe ma yilto o wi'ema ya a ñammi weelaɗo o yoɓe ma kadi ndaari hakkunde ɗiɗo ɗiɗi an ka wonki ma ko ya tampin hoore ma o yoɓe e ɗimmo ma on ko ya moƴƴo e makko o yoɓe na ya tampimo kanko idan Allah subhanahu wa ta'ala ko faala wo o waɗata o landatake ko waɗi ko fi honɗum o waɗani si wona ɗum sika ka balansi haqqille meɗen en ina ɗum no gasta wonde yomi tampin hoore am mi heɓa joddi mi moƴƴo e oɗam heɓa joddi kadi wona komi tampini hoore an ko wawi wadde ɗum ko subhanahu wa ta'ala أيها المسلمون اعلموا أن الصدقة سببا لتيسير الأمور قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأنا يقول بأن الله سبحانه وتعالى o yamirta e waggol hay hunde
sina taway himo marani e moƴƴere ɓaawo muɗum o rertinta en e hunde sina taw bone no ɓaawo muɗum subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema ko wiyete kon dokkal wongol neɗɗo okkowo ɗum ko moƴƴere makko kanko okkuɗo on ko nafoore makko kanko artanta o andini e wondema siɗa faala yo Allah newinane fiyakeji maɗa ɗin a sortay ko wiyete ko guddanka nder reedu ma bugoɗa to yiɗana yimɓe ɓen ko yiɗanɗa hoore maɗa kon jaɓa sendodede ko Allah halfinma kon anda subhanahu wa ta'ala sino faalano ko an wonayno okkorteɗo wona o okkorteɗo wona okkowo on kono na ɗum o yiɗi o waɗi o yiɗi o waɗima an ko an woni okkowo on jaɓu ɗum weltora ɗum ko teddungal sa jaɓali ñande goo o ittangal o jonna goɗɗo goo idan o humpiti e wondema si tawi neɗɗo o woni okkowo o huli Allah subhanahu wa ta'ala o gongini konngol la ilaha illallah Allah ƴettanimo garanti hawrindinaymo e newende wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra as-sadaqatu min a'zami al-qurbat rawa muslim fi sahihihi anna rajulan jaa ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam binaqatin makhtuma فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة anden haray ko wiyete kon okkugol hara wana yahugol ndaaro si okka wana yahugol liɓa cobbal ndoni ka kari furuji wana soodugol buusi e kay dana ka juulirde wana naɓugol damme accitaka nder galle mum inna ko sadaka wana wattagol kurundaje jillaɗe inna ko sadaka wana ɗi wona wolede fi mum dey ko sadakaji ɗi wattaɗi fi ɓattagol Allah okkugol no jeeya e ko ɓuri mawnude e dewe ɗe neɗɗo ɓattota ɗin Allah subhanahu wa ta'ala imam muslim mo filli ka deftere makko sahih muslim wondema gorko arno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gorko on no hendi ngeloba moƴƴinimba ha gasi waɗanima hirke mabba on e kala ko tawata kon mba dogata e ɓawo muɗum o ɗo wimba waddi ha o tawni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo mba ngeloba ɗo mi addimba mi wattimba e sooke moɗon yo mba waɗe ka laawol Allah yani yo mba gollire fi Allah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haawi golle oɗo gorko ɓe maakino wodanma yawmal qiyama temeɗɗe jeɗɗi ngeloba hono mbaɗo harade fof ɗi waɗa hirke sabu ko ƴettuɗa mbaɗo waɗɗa anniye ma a forsaka ko a jooɗi nanɗa ko Allah jan wi konka deftere makko hooliɗa ɗum gomɗinɗa ɗum anduɗa Allah ɗaynama ƴettuɗa mba abduɗa wiɗa waɗe fi sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala ƴettanima garanti o yoɓɓiroyte mbaɗo geloɗi temeɗɗe jeɗɗi yawmal qiyama idan ɗum ɗo no holli nafoore wonande neɗɗo ittowo sadaka on hara koye hoore ɓernde hentinde tawa wana no wadde kono no ƴittika nder wonki muɗum no wadde kono no huuli wata ɗum uytan ɗum no wadde kono gongina ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon wama anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu kala ko ƴettuɗon e hunde okkitirɗon fi Allah Allah lontinay ɗum tawa onti no gongini ɗum as-sadaqatu khasilu dhunub qala Allah ta'ala خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كان سفيان الثوري رحمه الله إذا رأى سائلا على بابه يقول مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي ittugol sadaka no jeeya e ko lootata neɗɗo e bakkatuuji makko ɗin haaɗi laaɓa ndaaren Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo nde ɓeeɗo naafiqiiɓe jooɗi hilni jawle muɗum ɗen hilni ɓeygureji mum ɗin sali jokkude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haɓangol fi Allah ɓaawo nelaɗo arti kala e maɓɓe ari addi nganto hum muɗum kon tawata ko addiri nganto ko fiyo nelaɗo welto Allah subhanahu wa ta'ala humpitino nelaɗo fiyake maɓɓe o kono woni toon woɓɓe goo e maɓɓe ninsituɓe ko bonni kon ɓe ari ɓe wi nelaɗo tigi tigi on ko hanno men yaha ka jihaadi wona fus ko ɗe jawle men hilnino joni noon hino ƴettude jaloɗa fi Allah ƴettude dépense fi Allah min tuubi min ninsi
Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo tawi faalaka jaɓude par ce que ko naafiqiɓe hari o anda ko woni ka nder fondo maɓɓe Allah kañum no andi ɓay ɓe warri ni Allah yi e maɓɓe anni e laaɓuɗo tuubugol Allah wi nelaɗo khuz min amwalihim sadaqa ƴettu e jawle maɓɓe ɗen sadaka tutahhiruhum biha laɓɓinaɓe ɗum ɗo laɓɓiniraɓe ɗum e bakkatuji maɓɓe ɗin wa tuzakkihim biha an nelaɗo laɓɓiniraɓe ɗum bimana si tawi nelaɗo jaɓi jaɓude koɓe okki kon haray gomɗimɓe ɓen andi ɓeɗo iwi e naafiqiyagal ngal hande kadi ɗum ɗo ko honɗum okkiɓe ngal ɗo darja ko jaɓɓugol ittugol sadaka oɗo ceernojo wiyeteɗo Sufyanu Thawri rahimahullah no jeeyano e jikkuji makko ɗin ko sifa e makko kon hari si tawi woni torotoɗo ari ka dambugal makko darike wi'i sabilillah o innay marhaban biman jaa yahsilu dunubi saɗi oɗo arɗo lootugol bakkatuji an ɗin mana ko wawɗa okkude wo ko si torotoɗo no woodi ko wawɗa okkude wo ko si hato jiɗɗo no woodi idan si Allah no faalano kadi mo wawno wadde hara goto mara haaji fo wa'ano waɗa noon hara jaɓata no woodi nokkeli ka ɗum woni tawa goto hato jina goɗɗo jogi idan subhanahu wa ta'ala ko wardi ɗum ɗo ko hikma ko moƴƴere ma an neɗɗo on tentini a marɗo ko okkata o idan o wi kanko Sufyanu Thawri si tawi woni neɗɗo torotoɗo dari ka dambugal makko o wi ayno oɗo saɗi oɗo neɗɗo arɗo lotugol bakkatuji an ɗin o ƴetta ko o heɓata feere kon o okkoramo so yeltika ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala oɗo alquran Allah subhanahu wa ta'ala ɓawnde o wi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin tinne yahon e ɗaɓɓugol yaafuye joomi moɗon on tinne yahon e ɗaɓɓugol aljanna mo tawi yanji mum ko leydi e kammu yanji mum ko leydi e kammu ɗum wi'a leydi ndin e kammugol no yaajiri ni aljanna ko ɗum fotata bi mana ko hollugol ma aljanna on no yaaji no waawi hara aljanna on no ɓuri leydi e kammu yaajude ko ɓay ala ka misal piye ka aduna ɗo ko yaaji hewti leydi e kammu idan o wi yanji mum no ko leydi e kammu yanji leydi e kammu ɗum ɗo ko hombo moƴƴina marana o iddat lil muttaqin ɗum moƴƴinama maranama yimɓe huloɓe Allah ɓen sikko ɗo o darino o fanki o continue goɗɗum goo kala no wowno wakkitade wiyami koye maɓɓe mi jeeya kono o addi sifaji yeeso ɗon hollayɗi homɓe woni ɓe o iddat lil muttaqina man hum alladina yunfiquna fi lsarra'i waddorra'i walkadimina alghayda wal afina ani nnas wallahu yuhibbu lmuhsinin ko woni huloɓe Allah ɓen ko ɓe siforɓe ɗi sifaji aroji yeeso ɗon ɓeɗo yimɓe ɓe tawata siko newende woodi ɓe okkay siko sattende fewndi ɓe okkay yimɓe ɓe tawata ɓen si ɓe waɗama ɓe accay Allah no yiɗi yimɓe moƴƴinoɓe ɓen Allah waɗen e maɓɓe idan Allah subhanahu wa ta'ala o ɓanginani en ɗo wondema okkugol ngol no jeeya e ko watta neɗɗo on e yimɓe huloɓe Allah ɓen Allah subhanahu wa ta'ala sen taskike alqur'ana on fuu no fanɗi ka subhanahu wa ta'ala wowli fi julde farilla si wona o takkidirande e zakka no fanɗi ka o manti julde jemma sina o takkidirande e sadaka ndaren julɗe jemma ɗen fof ka janta toon subhanahu wa ta'ala wi tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum ghawfa wa tama'a o watti ɗon honɗum wa mimma razaqnahum yunfiqun ɓeɗo yimɓe ɓe tawata becce maɓɓe ɗen no woƴƴito mbaldi maɓɓe ndin jemma bimana ɓe wala juulude yad'una rabbahum ghawfa wa tama'a hiɓe nodda joomi maɓɓe hiɓe huuli hiɓe tañƴini o watti ɗon wa mimma razaqnahum yunfiqun e konko men arsiɓe kadi ɓe itta sadaka jakana juulugol ngol tun hatta ɗo wawata yonde ma watta ko hikki yeeso ɗon kon kadi ma tawa hiɗa huuli e hoore ko wonɗe a wadde ko moƴƴi kon fof a fellita a naata aljanna hiɗa tañƴini kadi ɓay Allah no jogii yurmede o okkete moƴƴere makko nde e hoore ɗum kadi jokkintina sadaka hoore julde maɗa nde subhanahu wa ta'ala o janti yimɓe huloɓe Allah ɓen ka suratu zariyat o wi innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم بيدو يمبه هلو بي الله وي بيدو بيونا اندر الجنة بيونا اندر نيمة ko wadi non beedo woni no adabe mayde ko yimbe moƴƴinobe hari do kadi so hattuno do tun mo bewere min kadi ko moƴƴinowo kono o sifi moƴƴere nde o hatto jini e mudun den moƴƴere nde wela wadde nde didi o sifi do buri metti wadde dewe den fop
kanu qalilan min al-layli ma yahjaun be wonno no fandi e jemma mabbe on ko be waloto wa bil asharihum yastaghfirun e hore dun den o weta hibe insinade waludo juulude no wetude himo maapi han joni himo irditi himo rabbindini himo torade Allah yafuya si waludo juulude on irditi kan rabbindini waldo danade gonno hani irritade ko mo wonde bakkatu kan se beedo tubugol mabbe gol wana tubugol bakkatu ko tubugol rabbindinare no hana tubede nela sallallahu alaihi wasallam salminali julde farilla sinabe jokindina astaghfirullah yallina la bonnu goddo kanjel julde be bonna goddum ka julde astaghfirullah mabbe on baawo julde ko irrita go rabbindinare bi maana be wadali haka hani don ko dum woni tubude idan o wi wa bil asharihum yastaghfirun ka wetugol hibe insinade o watti do wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum no e jawle mabbe den gebal wonande landido e dawado الصدقة أمان في موقف الحصر قال صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ذل صدقته حتى يقضى بين الناس ومن السبعة الذين يذلهم الله في ذله رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هراي أندن ittugol sadaka no jeya e ko jonnata neddo hoolaare yawmal qiyam tumande fu lanni hulde sida jeya no e ittobe sadaka ben ande nyandare da hooli nila sallallahu alaihi wasallam be maaki neddo fo neddo kaka dowdi sadaka makko o wonta yawmal qiyama haalande nyaawede sabu nde nyande duule yaltata nde nyande nange ngen addata haaka hoore yimbe ben tawa hakkune mabbe yimbe ben nange ngen ala ko buri maylu goto ko do moko ba lakkete ha demba ara haaka keeki wobbe ara haaka dande lakkere sabu wulgol nange ngen e nebgol dara gongo nila sallallahu alaihi wasallam maaki neddo fu don de nyande ko dannata mo gennange don ko sadaka makko pet nela sallallahu alaihi wasallam be jantani ke yimbe jeddo be alla dowdi no takale ars tawa ben don nange dargal mematabe no jeya e be yimbe jeddo be maaki neddo jettudo ko mari kon okki tawa nano makko ngon hakken ko suudi kon wadi fi Allah nano makko ngon anda ko nyaamo makko ngon okki kon saha an ibn mas'ud radiyallahu anhu كما في صحيح الترغيب أن راهبا عبد الله في صوم أنته 60 سنة جاءت امرأة فنزلت إلى جنبه فنزل إليها فواقعها ثم سقط في يده فهرب فأتى مسجدا فآوى فيه 3 لا يطعم شيئا فأتي برغيف فكسره فأعطى رجلا عن يمينه نصفه وأعطى آخر عن يساره نصفه فبعث الله ملك الموت فقبض روحه فوضعت السنوات في كفة ووضعت الفاحشة في كفة فرجحت ثم وضع الرخيف فرجح اور عبد الله بن مسعود ari e gissa dambare makko sifi wondema neddo goto e yimbe yahaynobe wada dewal ka tociji ka burude ande al yahude e nasara hebe jogino din jikkuji waggo ruhbani yaga resata gollata hay hunde yahugol wala curun ka ladde jodo don jokka dewal Allah tun goto e be wadaynobe dum be wi wondema o yahuno e burure himo rewa don Allah ka ciociru makko don kanko tum o woni don duubi capande jeego himo rewa don Allah o marago lesina dewal Allah e nder ko won don kon sonnaajo aroy weeri moggo makko don seytane so won sinimo kanko gongi e hoore makko kongol nelaado sallallahu alaihi wasallam la yaghul wanna rajulun bi imra'atin illa kana shaytanu salisuhuma gorko e debbo weddodata si wana seytane wonata mo mabbe ko dum wadi be do accay be binniraabe mudum e be nguli mum e der galleji yaha jokka haajuji mudum be sikka hibe jambe ala e jam ko pankare bone kiride la yaghul wanna rajulun bi imra'a illa kana shaytanu salisuhuma donc kongol ne la sallallahu alayhi wasallam seytane tammo woni tammo gorko e debbo si weddodi tum seytane on tammo mabbe odo e hoore dewal makko ngal duubi capande jeego bay debbo ari weeri moggo makko don ko don seytane ari so won sinimo ha o tippi o yani e debbo on wadi jeene makko baawo o gani wadde dina on seytane yahi o ninsi hande gadi ko wadi kon o andi o bonni o dogi o yiwi don o yahi o wonato e julirde o jodi no gisi do wiidi ni ka o jodi don o won balde tati o nyaamali o yarali himo maapi parce que mo ando wadi bonnere
o addana gattore wotere petka o jooɗi ɗon balɗe tati o ñaamaali o ƴettinde o fecci e hakkude goɗɗo no jooɗino ka ñaamo makko jonni mo feccere goɗɗo naka nano makko jonni on feccere ɓaawa ɗum Allah subhanahu wa ta'ala emmini malakal mawtu yo ar ƴettita ruhu makko on ɓaawo nde o maayi wonoy hannde kadi ko peesugol hakkunde bonɗi makko ɗin e moƴƴi makko ɗin yo jeenoɓe watta yila moƴƴa peesugol hakkunde moƴƴi makko ɗin e bonɗi makko ɗin duuɓi makko 60 dewal ɗin baraji mum fof mooɓa waɗa e beɗo balance jeeno ngo waɗi ngom boni mum adda piya o e beɗo balance jeeno ngom peesi fof oɗo jeeno makko ngon ko laawol mo tawata noon ñande o ko ɗum woni golle muɗum tañƴinina julde ma nde juulata a haqqila korka ka hoorata a reenaaki dokkal ngal ittata heɗa siiɓito ɗum dandote yawmal qiyama idan jeeno ngon peesi kono Allah subhanahu wa ta'ala ko je yurmende ɓe wi gatore nde o okkuno ɓaawo himo weela balɗe tati o muññi ñaamugol makko ngol o okkitiri nde baraji ko heɓi ngal doktal ɗon adda watta ka hoore baraji makko kiɗɗi ɗum woni sabu baraji makko ɗin peesi bakkato ɗum ɗo ko honɗum holli ko moƴƴere ko sadaka wondani bani adama kon ko ɗum waɗi si qur'ana no ewno en yen ittu sadaka wata en sikku hara ko mone ko jogiɗen kon ko moƴƴere meɗen kala ko jogiɗen ka hoore leydi ɗo si wona ko ƴettuɗen jonnuɗen goɗɗo fi Allah waɗɗen fi Allah subhanahu wa ta'ala ka Allah rewe en andu fof ko ɗo acceten yawmal qiyama ala hay hunde ko neɗɗo suridete a ara a ɓornaki a wattaki hay fus hoore ma nden ala kufune ɓandu ma mara doloke ko patte ma mara paɗal kadi si a waalike a maayi kala neɗɗo uddituɗo hunduko muɗum kon wi'i moodi ɓe no marnomo e weƴƴitaneɓe ka gaburu maɓɓe ɗo on ɗon heɓa inde bonde ko waɗnam fof filloto ka kala faljuɗo wiiɗo patron weƴƴitane gaburu muɗum o heɓa inde bonde ko goto wonnoto heɓali fi hon ɗum par ce que ɗum ɗo yahata toon ko okkunoɗa hiɗa ɓitti hiɗa ɓisi ko tawi do ɗum ɗon siyata tawa yawmal qiyama idan ƴettu ko marɗa kon sendanaɓa goɗɗum yeeso wata accuɗo fof ha maaya tawa hunde mara ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo ɓe waɗani sahabaɓe misal ɓe maaki ko hombo e moɗon tawi jawdi ronoɓe mo ɓen no ɓuranimo jawdi makko ndi sahabaɓe uggini ɓanti ɓe wi nelaɗo hay e gooto e amen ala si wona ko jawdi makko ndin ɓuranimo jawdi ronoɓe mo ɓe nelaɗo maaki awa jawdi maɗa ndin koko naɓuɗa yeeso ko yani ko ittuɗa sadaka kon jawdi ronoɓe maɓe koko muuɓuɗa wiiɗa mematake kon aqulu qawli hada wastaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها المسلمون وفي الحديث المتفق عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أصأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة يتي الله سبحانه وتعالى نيمين دو إن إسلام نيما متاوتا كلا كو نيدو هيبي كا أدنا دو سو هيبالي دون دون هاري كو بيردون كو هيبي kala ko neɗɗo faɗi ka adna ɗo so heɓi islam haɗa hunde o perdali so o andi ko nema o jogi o weltori o jaɓi Allah no moƴƴi e makko yen toro Allah e juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓen woni maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe kono e julɓe haray ari e hadis mo tawata Bukhari e Muslim no fotti e hadis on oɗo hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki e makko wondema ala hay e gooto e meɗen enen tagore nde gooto e meɗen ala si wona yawmal qiyama Allah darnay mo kamɓe ɗiɗo tum hara nantinowo ala hakkunde maɓɓe neɗɗo on naɓa gite mum ɗen daara ka ñaamo muɗum o yiyata ɗon sina golleji makko ɗin fof no waɗa pelle pelle ko o wowluno e ko o wanno tum moɓaɗo
o yilta gite makko ɗen o daarira ka nano ɗon kadi o yiyata hay fu si wona golleji makko ɗi o ndaara yeeso makko o tawa hunde ala ɗo si wona yiite yani eto itta sadaka haysi ko feccotama roore ko dandira hoorema yiite si en taskike o hadis ɗo en tawayno jeeya e ko ɓurata dandude goɗɗo lette yawmal qiyama hon ɗum sadaka sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam naaɗe golle tumɓe andi kono ɓe makali dandire hoore mon ɗo julde ɓe makali dandire hoore maɗo ɗum ɗe ɗum ɗe ɗum to ɓe acci dewe ɗen fuu ɓe maaki dandire hoore mon yiite ngen haysi ko feccere tamaroore idan haray wono noon kadi ari ka sahihul bukhari nelaɗo maak sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ya masara nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna aksara ahli nnari fa qulna wa bima ya rasulallah qala tuksirna alla'ana wa takfurna al asira nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande go hiɓe khutba ɓe maaki ɓe yewti ha ɓe tippi ɓe yehi ha ɓe hewti ka sonnaɓe jooɗi ɗon ɓe wi ko ono yo sonnaɓe itte sadaka sabu mi yi'i ko onon ɓuri ɗurde ka yiite sonnaɓe wi e nelaɗo fi hon ɗum komine ɓuri ɗurde ka yiite nelaɗo maaki hiɗon heewi huɗugol hiɗon ɗuuɗi dullugol idan itte sadaka fi hon ɗum ɓe innali juule fi hon ɗum ɓe innal johoore ɓe maaki sonnaɓe itte sadaka sabu mi yi'i ko onon ɓuri ɗuuɗude ka yiite bi mana la alla sadaka mon on danda on sumugol nden ñande sonnaɓen woɓɓe kono korɗe noppi mum ɗe wonno e ɓortude woɓɓe itta mulle mum ɗe woɓɓe ɓorta seniji mum ɗin ɓe okkitiri hako ɓe jogii ko lani sabu ɓende ñande e yimɓe fewndiɓe ɓen hande naagotum allah sunni ngesa man ɗon idan ɗum ɗo no haani kala jon gongel yo tasko ɗum moƴƴa o ƴettu o suura o walna yeeso makko o laara tafsir o moƴƴa rono ɓen kadi o watta yila moƴƴa ɓuri heewde ko jawle ron teɗɗen ko siga ɗum bonata de qur'ana yewtata en ni tun ko yewten ko fi en tasko sadaka no jeeya e ko watta ha ñaw neɗɗo sella nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki dawo mardakum bisadaqa ñawdire nawnuɓe momɓen sadaka jaa rajulun ila ibnu almubarak yasaluhu an qurhatin fi rukbatihi laha 7 sinin wa ayati al-atibba fa amarahu bi hafri bi'rin fi makani yahtaju an-nasu ila al-ma fihi fa fa'ala fa safahu Allah gorko goto arno ko ibnu almubarak tawi gorko on himo mari uure ka howru makko duuɓi 6 himo gerde e mayre nde sellali docteur ɓen fof ronkodiri e mayre koɓe jonni ɓe wi ko likku ala ndikkude o ari ka oɗo ceerno o landimo ko honɗum o watta fiya ɗum ɗo sellu o wimo yahu ndaara nokku ka yimɓe mara ndiyan hara ɓe maapori jasanaɓe ɗo woynu ɓe heɓa ndiyan toroɗa Allah subhanahu wa taala on sadaka ma ɗum Allah dikkinta gorko o yehi waɗi ɗum subhanahu wa taala dikkinimo Allah dikkinimo sabu ɗum ɗo idan ɗum ɗo no holli e wondema sadaka no jeeya e ko watta neɗɗo heɓa cellal si tawi ko sadaka on ittare ɓerne laamu nde kono noon jaɓelide sadaka on no landi piiji tati go'o tawa ko fi Allah waɗirɗa si a okki ko marɗa kon fop tawi wona fi Allah warruɗa bi mana ko fiya heɓo inde fiya heɓo giggol goɗɗo tawi na fi yo Allah welto warruɗa fof samarande ndaaren tato ɓe nelaɗo sallallah sallam makuno ɓen attete ɓe huɓtirede ɓe yawmal qiyama no jeeya e maɓɓe neɗɗo marnoɗo jawdi itto sadaka Allah darne mo landon mi okkoreno jawdi mi yamirma ɗum ɗo e ɗum ɗo kono wonɗa jawdi ndi o wi Allah mi ittuno sadaka fi maɗa Allah wiya fene ko wonɗa ko fiya wiye ko okkuɗo okko idan o jeeya e arano huɓtirde ɓe yiita sabu hon ɗum sabu ko yinotono kon idan kala ko on tigui waɗi si ikhlas ala to nafata heɓe ɗiɗi yo taw harasi o okki kadi o jokkintinta wowlitugol e lorrugol tawa janngo mo waɗanɗa moƴƴere on so o bonike e ma anulimo o salike a wiyatamo a na an ko min ngol konngol ɗo sunne sadaka neɗɗo haalaɓa pos ñande fof fewtuɗamo waɗanɗa moƴƴere ɓaawo nde o sali nafudema wiiɗamo wona an ko min a yeeɓi sadaka ma subhanahu wa taala wi wala tutbi'u sadaqatikum bil manni wal adha wata on jokkintin dokke mon ɗen wajitugol e lorrugol mo okkuɗon o tammum ɗum e sartiji jaɓegol sadaka ko yo taw neɗɗo on ko woni e faggade konko ko laaɓi so a golliri riba a itte sadaka haron ka Allah haji alayde
سأوجي ما أجنفك أيتي سنك على الله حاجة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله كلا بدو أجابتا سوانا كلا بي إتو هبا كلا بي كو إتا صدق فيو الله جبان دي دو تاتي ستمي سكي الله جبان توا كو أكودا كنكو في الله توا أواجتالي الرالي جمودم توا أجوكتنتنا توا كو فقتارو إمود كو دقي دي دو وني سرتي جي جبان صدق إذن haray sen daari islam en tawa islam ko diina non dal nde islam on no nodda marbe ben yobe ittu sadaka himmo tappa kadi be ala ben da inna yondine yo seeda yono o do woni islam ko do wadi ari e gissa goddo yaltuno toragol o do tay wobbe ne jodi o wi sabilillah 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 goto jabaki o desidi o piraybe qur'ana so ya وبي أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة جودي بي ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلهافا أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ترى قوم أكالوي ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلهافا وبي سبيل الله سبيل الله قد وقال حركو هونتو بتاوتا برنا إهور من هايس بهاتون جيني parce que qur'ana ko dum wi o bemmanti o yawi a ben do yaadino be torta ko yimbe finna ben idan islam kanyum ko ni way o inna beeda wadu yilto inna beeda an kadi yondino ko don islam dina wasat dina hakkunde goto akidata e faale mudun den haray rento den wakkilo den anden sadaka ko jeyaani piiji moddi nguddan ko bone no jeya e ko bonnanta neddo jododa mijoda se a gera mijoda ko hon dum jokkuma ko nanguda o heba problème mudum tawa ko ngudda mala don andi no wodi eggitobe ngesa ho fakkere den ta dan nay di nato nyama faro nyidi ga neddo so wuddi ha do ara holbini ga a remi a hebi ko hebata ko fo asoni a gayni tawa a wakkilake akkude fakkere den do yaha nay di nato nyama udda jolde den fita di nato nyama fakkere den be no wodi hibe tele ngaka di jippinobe conteneur ji yeya karto widu fita pay ko hoti carton gollidira ayeyi conteneur market goddo hoti carton go buga damgal addu ko nga amodu ko ina yeey ko non kadi modi nguddan hatti ka ansi Allah okima problème ko mawdi mo idan wattane yila wonen ka hakkunde subhanahu wa ta'ala wi nala sallallahu alaihi wasallam la taj'al yadaka maghlulatan ila unqik wala tabsutaha kullal bast fataqud maluman mahsura wata ajettu jungo mangon kolba ka dande wata afinto go few bi maana wata awun gudduma okkata wata awun ngad okto ko marda ko ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم حولها لنا إلى أحسن الأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تعاملنا بما فعلنا لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تسلي لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا اللهم اغفر لأسلافنا وأفرادنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأهل الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin